Mei ni khat kumsang ni som pakwa khan chundar som patni vela Ahmedabad khopui Maharashtra atanga kilometer somkwa ahla partner police station hom chunga nidots khwa boina achok che maya in pakhata changa mei kho ni om tak na sataka ron chok ngo in veng chung mi puite po thil thleng thom an shiat le an thil mo chon chongin reilo te chongin mi pui an pung khom ngala mei khu ron chon in chu panin kong hon tomin mi puite chon an han be ngela ama iro chu tala a alawin kaltlat awangin chuti mai an hong theilo ma se theitop chwa kong hon tuma chan an lak zel nuwa vanei thak takin tala in khai chu an botha theita hlova kong an han hon chuan in chunga changin tleirol pahni an bi rukna atanga ron tlan chhuakin pon lama an tlan chhuak ngalwata in chunga mei alkara changa ron tlan chhuak te chuan har sana lutuk an nei lo ni in alang ma se kang mei chhuana lam an va en thli thlaina a mei chia hliam na taktuar an va hmulia ani ero alo kan na sadeu to ema wangin khomi puite chuan man mo taka ambulance ko ngalin hliam tor chu damdo in lam an panpui ngala tol chung damdo ina kalpui masa in chuta chuan first aid te an lo pek nuwa in enkol na thazok an mamua an sheta wangin doctor te chuan Pune a Sesundak hospital an refer lia hetia hliam torte damdo in lam panpui an ni hnu hian tol chung mi te chuan police lam shia tirin thil thlen dan zong an shia dan te an lo shil taveka police te po chuan an thudon bo zui ngalin partner police station in charge inspector Biji Rao Pawara chuan thil omdan thli thlai tur le fil fai taka ziaka rikos siama khotlai lawa report petorin ASI Vijay Kumar le constable Balchandra te chu ashiatir ngala liam tor anda na Sesundak hospital lampan masa in thil omdan an bachen masak nuwa how to lian lama an thlen chin report an pezel bok ani heti erwal hian partner police station in charge inspector Bijirao Pawar chuan hliam torte an enkol na hmuna doctor te chu bi popin thil thlendan angai chang verenga hetia doctor te abiak so hnu hian ama nge thil thlen na hmuna kalve tha a asheta wanga kalve in kang mei ron chhuana hmun nia an shia chaukalama endikna an kalpui ngal charchara hetia an endikna lama hian petrol bur ni om tak burruak an hmu baka chauka bungrol ni thalrem rungkara meche thomhno kang themni om tak an hmutel boka hei wang hian an thil hmole shia dana filhel omin police tamte hian an ngai ngit tapmi a thil omdan ne thil thlendan ngun taka chui zui zelin kang me changa an chan chhuat leirol te chu thuzo fiana an nei boka ama iro chu hengno pangte hian thil chiang taka han soi thei an nei mi ulo khomi pui engemaw zat kom kwal bokin thuzo fiana an nei zela hetia mi sang an kum kwal hnu hian veng chungmi vek rukmini thianpa salman chuan an kom nakal zela he thil thlenga hian mange sale anupui rukmini kanga wanga hliam na taktwara damdo ina omten annu pakar thuwa har sana an nei thu asoi tatlat maya chu athu soi atang chuan police chuan ngai thatlo na lian tak an nei chawa ma se rukmini la kang mei chuak wang khan damdo in lama kalpui ani boxi atopa phei chuan thu cheng zok hriat anin be se na ber rukmini chu meini nga kumsang ni som pakwa a hliam tor lovin hospital a aboral zui tangenge ani case thui boy thak viau tur angai ni ma se police lam chuan thil in thup lian tak oma rin na lian tak nein chui chwa nge tumin ma an ring boka tin rukmini boral chungchanga po hian police lam te hian thil fel lo le in thup omin an ring hle a chuti mek lain khotlanga mi pui then khatile social worker then khat intel khom te chu kongpuya chho khom hlomin rukmini boral chungchanga tol thato chu thunei tu lamten arang lama mantura phutna kong zo te po an nei hiala te chuan chumi thu boy kal zela le mi pui lam norna an sato ema wangin police chuan rukmini pa u ghansiam saro chale anu u naupa surendra bhartiya te chu manin rukmini pa ero awmna chin hriat anilo awangin manjinga hian atel velo thung kil sang atanga nu chhoina kalpui zel ni in khatia veng chung mi ten kongka an bahona in chunga atanga rontlan chuak le rolte po kha thu zo fiana an nei le boka thil thlem chan tir lama kha chuan
thu zo fi atlak ani che alawa ama iro chu hun aliam nu dewa chuan anril ro te po adanglam ve deuh te po anyang zona ang te po an chang ve theita zela kil sang sanga tanga zon sang an zo nuwa an nu chuina kal zela ta na rabi thar tor thu thar an shal bil theita hlau mai tleirol te thu soi atanga alandana nu chui tu lam te hian manges rana sing chu abol tum tu ber ani theimai ngem ti chu anril ro zon om chu ani le ta a ti chuan manges rana singa chu a omna chin sha tumin jing chhun jan zom zatin veng chung mun sang sanga an zung zela wa nei thak takin ni khat le zan khat an zon nu hian man ani ta hlau mai hetia police ten an man nu hian manges rana singa chu thu zo fiana nei ngal ni in an pona le nia an sha dan zong zonga zona sang an zot veka atira chuan an pona atang via maya ma sen hu chuina konga voi tam tak experience lo nei to police chu beidon mai an tumlo thu di khailan ngei tuma chanla so savin atopa topa manges rana singa chu thu dik pon chok lo theilawa hu chui tulam te hian an siam ta ani police te ma chuan anu pui chu tha tuma voi tam tak rem chang alo zon to thu te asoi chho ba ka anu pui rukmini chu ama tha nge ani thu ain pawng tangi nge a heta atwal tha chan asoi dan chuan anu pui rukmini chung te hian an hol he ni in asoya chutiang bokin ani pu in anu pui rukmini chung te chu a huat ve hle awanga anu pui po thatamai ani thu asoi manges rana singa hi nidos khwa a khosani in chandrakan rana singa fapa ani a darsiam nam ni in construction work sang ati po athok fawa chutiang chuan a hun tam zo ka mang thin chuti rwalin an chung kwa ero khosa thei tak phei chu an nilawa chuti chung ero chuan mi za kai tak chung kwa ani thung an unaw zinga ate ber ni in unaw pian pui pathum anei boka unaw zinga ate ber tan na na chu chung kwalama po an lo thla zalen deuh te po ani ma na a hun tam zok a thian te pula amang ani deuh bera zirne lampo ngai sakwak lavin polra thleng chau akal ve shama chubak chu arim chandan angin apa na thona lama atul dan angin apuya hengba ka hian hetianga construction work lama akal zel no hian vani thak takin poni a construction site pakhata supervisor na mulhavin a omchil deuh ta chuta poni lama na a tho nu a hian mange sahi an kholama a ho khat via to nge nge a chuti awal chuan a ho chhuna ero a thian ti ero kalsan ngai meu lavin an hun ol ne chu len khot hun nan an mang ani ber khoi ilo kal le park vela kal chu anom ti ber ta zinga mini in hun ol ani hi chuan a thian tinin an leng fawa heti lai vel hian mange sale rukmini te hi in tong to in thian in kom ngi tak an ni nge nge kho khat le veng khat an ni awangin rukmini chung te po in mange sapa thona construction site pakhata an thok ve thowa chutiang te ani awang chuan rukmini le mange sate po in shipo tha in anin mu thei pha thin ani rukmini te chung kwa hi UP lammi ni in patin ha tho in angle veng khata chu anin she chang ton hle a mange sapo rukmini te chen in a leng ol lo ani ber mange sa chuan rukmini ril ru ne tumra na hun mangin chanpui angai na zon atlan chengai lova poisa amamole arem chan lai ani chuan ape mai boka chumai baka bazar kalpui atol po a inham em zelin chutiang chuan aril ru ne tumin chan ala ani ber rukmini po in mange sa khosa ziale anu le pa aza dana hu in ngai san ruk na alo ne ru ve kyawa heti lai hian kumsom ni vela upani to in mange sa khosa ziale aum dana thileng kin ma she thiam veka chutiang deuh tho chuan mange sa po in angai na ve boka ti chuan hun te liam zelin an pani in kara indu ton na lo om chho zelin anin hmangai ton ta via maya mange sa chungte lam chuan rukmini chu an fapanu pui tura nei sakdan tur kong an zong ta a heti la hian rukmini chungte lam ero in thutluk na an siam theilo an fanu pasalatan mange sa chu an du lo ani bera ama ero chu an fanu berin mange sa chu pasalatana nei apoi ti lo tak zo ka wangin rukmini pa chuan ti theineya in ngai lovin a fanu chu thutluk na siam turin atili a rukmini po chuan mange sa chu pasalatana nei tumin thutluk na asiam tangi ani rukmini le mange sa te hi namsang an ni ve ve awangin hei hi rukmini te chung kolam lungdam lo chan lian ber pakhat ani a
ama iro chu an fanu berin thutlukna asiam taka chuan dang thei ni in an in shibok si lo chung kolam ngai dan le du danin an fanu chu omlo ma se an fanu du dan chu an kaltlang puita zok alo ni in nei ni te ruatin ruam han siam chho ani zela ami palam chung te hian in nei na sen so engkim tum be turin ruam hanna an siama ma se in nei ni aron thlen chuan rukmini chung te lam ero tu ma an mel mu tur an om lo thung ani nei atanga hun engmo chen chu pa ngai taka hun mang chawin nu pa in koprem takpo ani a ama ero chu ni tam tak aliam zel no chuan annu pakara midang te ang thowin thu in hmulo chang le in ti thiam lo chang an nei chhota zeu zawa annu pakar po ahma a angring talo chutianga nu pakar boruak che chhota chu kothial in thlak chang te po nein annu pa in kar boruak chu a che chhota hle maya tukdang ang bukin April ni som thum kum sang ni som pakwa ron in hel swakin mangge sale rukmani chu anin hniale ta che mai ni danga chuan an je vele mai thin kha ani a ama iro chu chumi tum iro chuan ni dang an angtlat lo mangge sa thin thok rukmini in tong fu in asui sa ta che maya a mai vela po hliam te naw ani nge nge heta hian apasalin kut athla ka wanga riluna chuan in nama om anu nirmalai chu thil thlen dan le om dan zong zong rukmini chuan phone manga bia in avashil ta veka anu chuan afanu riluna le apasal kut atorna chu thei ang anga lo hnemin an in lama a ko pheita a heti la hian rukmini hian naw thlan hi mi paive mek to in anu ti in lama akal chu hole ti zai reng re lo apasal mangge sapu in voi tam tak phone manga bia in ho turin akova ma se ani ero in hon atum tlat lo maya chutianga phone kaltanga voi tam tak ka hon tuma abe nuwa a hon tak mai lawa chuan mangge sa chu ama ngi wakalin awako le a ma se awa thlen hian tuma thataka lodong song tu anom lo ba ka an ina tanga lonor chhuak zokin atan chuan ti ngai na te waka om lo ta ani rukmini chungte khosak dan le alaka anche dana mangge sa chu lungoi lo tak zatin a thenjim hle maya a thenjim in sum thelo chuan anupui chungte chu tongka sang le tin vokha na tongkam deng khong tak tak mangin a an khum ve tak ngeka rukmini chungte po an lo dwai bik lo ingam ngam kan ngam an in titon ani ber mangge sa vona tongkam le khosa se a rukmini chungte lam ngai a tha thei talo an fanulaka thil thalo thleng the renga ngain an fanu chu tulawa ponama chhawa tir anrem ti talawa ina po ama ompui tu tur inrem siamin a himna tur an ngai to thin heti lain rukmini chungte hi ni tina na thoka chhuak thini in a unaw ti zinga atu emoberin rukmini chu ina an ompui chot ani bera chumei chu du tok lavin an chung ka zinga tu emoberin an ompui chungpu in ponama kongka tala in an in kalboka heng zong zong hi an fanu himna an ngai to awang ni in an soi chuti lain rukmini chungte che dana mangge sa chu a thinrimna azol hle maya anupui chungte chu huatna hlirin akhat ani ber a huatna chu thutlukna rap thlak taka in le chawin a hma a angai to ngai reng reng lo tol tha du na thinlung aputa hiala anupui a hmu theilo chana le anu pa in kar ti chhawal tuwa a chungte chu ngain engti zong po a phubalak tumna lian tak ani ta ani me ni khat kum sang ni som pakwa ni in rukmini chungte po ni dang ang thobin na thok tora in bo sein anin siam hloma pa ber rem ruat na angin rukmani chu anaw me che ale aunaw patin ina ompui thungin midang ero an na theu an kal hloma heti lai hian mangge sapo in athil tum ti lo thlin ngei tuma ma lo la ve mek bokin zing taka petrol pama petrol avaleya chumi hnuwa rukmini ti in lam chu pan in awa thlen chuan kongka chu tala in alo in kalveka heti lai hian chunglama rukmini chuan chaukalama anaute eitur siamin hun alo mangmeka mangge sa chuan kongka chu ring tak taka kikin rukmini chu akautor twara tala hona tur chabi chu dilin hong turin a awboka mase tuman an chhon du lo anni pu in arun ti boidon ti sherengin an unaw thum chuan hlau thok takin pon lama mangge sa in show sa chu an ngai thlatop ani ber atopa topa chuan remchang dang a hmu mai enjing lo te po aniang athil tum ti lo thlin nge tuma be zelin
kongka an hun sak du tak lawa chuan kong dang azong zela an thenom ti in bang le Rukmini ti in bang hi in nei te ani awangin chu mangge sa hian mangtang ka in an chauka ventilation atang chuan in chhunga alu tapmi a chu vele chauka lo om Rukmini po chu alo rak chel chu la mangge sa chuan Rukmini chu manbeta sui sa zuin a petrol ken chuan alu atangin ale tawak maya alai tar ken mang chuan a hal chhun som ngal boka reilo te chhungin Rukmini chu mei alin atuam chu ani ta der mai hetianga thil a thlen lai vel hian in chung om ve tho anau te chu an hlau thongin an chi aina sa hlea biruk na song ngalin in chung a chuan an tlan kwal chema atopa an chauka kyang maya almir sira biruk na rem chang mu in ta chuan an unau chuan an biruta aloni mangge sa chu rang taka in thiar fi hlimin aluna ventilation atang vek chuan a chhuak le a heti lai hian Rukmini chu mei ale mei khu ha ka wangin chuata ni ko shelawa lo le topin ataksa za asom level mein akang man to nge nge khatia Rukmini pa ti chen in atanga kang mei achu awang khan veng chung mi tam tak re lo te chungin an pung khoma in chung lama mishing an om lo tu man an chilawa kong khar pon lama in kalbok si nen pon lama kongka in kalta chu tuma omlawa ngain ngai thatlo na an nation lawa chuti rwalin veng chung mi then khatin bunglo chatur an ngei to awangin kong khar kar chat mai chu thabira sha in kongka kalna chu an vo cheta kha ani a an han hon che khan in chung lama hlaw wanga in kila biro Rukmini naw te chu hlaw thong em hian anun tlan chok zoya hetia hlaw thong taka anron tlan chwa no hian veng chung mi te chu in chunga me khukar lutin chaukalam an ve en thli thlaya ta chuan Rukmini hliam na tak twar kha an va phuchhuak ta aloni he thil thlenga hian Rukmini chung te lam chuan a pasal mangge samhalak na veka ngain police a complain an thelut ngala an fanu Rukmini chu mangge san pasalata na neilo theilawa siamin aneya nam in ang an nilo awanga nasataka soisak ato thin thu police ma a Rukmini chung te hian soin aboral na apo amo phurtu bera apasal mangge sa ani thu an thlen bok case chuina kal zela Rukmini chung te baka mangge sa chung te po police hian thu zo fiana an nei nuala chung an mi kom te atang chuan thil thar shed bel zel bokin chung zinga chuan Rukmini thian nai tak Salmana thu soya tangin he case rap thlak tak chuina atana tangkai tur takra bithar police ten an sha thei phata ani case chuina kal zela mo phurtu bera an ngai mangge sa chu mantumin police ten an zon lai khan police samte rin helna ti zol ting turin mangge sa hi alo bi bo man le zel nen an rin helna azol pha hle nge nge a amai ro chu tha tha lawa nu chuina kalpui tan na na chu atopa mangge sa chu abi bo na mun atangin man cho ani ta thowa police ten thu zo fiana an nei tumin mangge sa po hian anu pui Rukmini boral na chungchanga ai nam noi lo thole Rukmini chung tilamin anin nei na chungchanga anlung oilo awanga ama ngi po tha tuma an vo fo thin thu asoi chok ve boka hetianga mangge san Rukmini te chung kolam heti zonga apulet ve ta ka wang hian Rukmini te chung kolam po thu zo fia tura kau ani ve boka ama iro chu apuna fin fiana mumal tak ani silo awangin an statement la in an chwa zalen le ngal maya mangge se iro sheng chon zom zelin kota police custody om phalna la in nikhat police ten an kul le a police custody om chung hian kel sang sang atanga thu zo fiana an nei na mangge se chu thudik pong chok lo theilawa an siam hnuwa anu pui chu ama thangi ani thu apong tangi nge aloni ni chuan police ma athil swal ti apon hnu in thu boy ritak siam sakngal ani a Indian Penal Code zathum pasari le somthum polina to chanin thiam lo chantil ni in jela dalu anita ani